kada otvarali onu staklenku krastavaca. Znate onu staklenku kada otvarate i taj dan baš ne ide. Baš taj dan ne ide, ti otvaraš i ne ide i ne ide. I onda dođe ona, bilo ko, mama, žena, bilo koji veli kao, mogu ja? Naša reakcija je uvijek jedno te ista kao, ne? Gdje si ti bila kad sam ja Pixel otvaru, pičko ti mate? Odi po krpu, skliže mi se. Mogu ja, odi po krpu! Evo, ruke mi se tresu, odi po krpu! Ona ode po krpu, ti molim te, otvori se. Dođe sa krpom, ti si kao, evo sam, hoćeš ja, imam to! Ne ide, tvornički je zapekla, ne da se otvori. Baci u smeće i onda ona uvijek uzme tu teglicu staklenku i napravi sljedeće kao. Evo ljubavi. I naša reakcija uvijek je jedno te ista. Lako sad kad sam ja rasklimo, sad bi ja otvorio. Debela si! Uvijek.